nas, kako ćemo se danas pozdraviti? Zagrli! Hvala vam, ja volim da se grlim. Daj ti. Elena. A tu? Dobro? Mi smo se zagrli. Ovo je jedan crveni. Bravo! Šta vidimo još? Smeja. Aluminij na ovu slici. Jedan plavi traktor, dobro? Ja se zovem Halima i ja volim bosansku školu zato što ja volim sa mojim prijateljicama družiti. Izvaj. Halima će da uči slova. Izvoli. Izvoli. Ja se zovem Ali i volim u bosansku školu da idem zato da učim bosanski i imam dobro uštedicu. Razbacana. A je tvoja soba uredna? Jel vaša li? Ja se zovem Smeja, imam 6 godina. Ja volim da idem u bosansku školu zato što imam najbolju učiteljicu i imam drugare i drugarica. Evo tebi ovaj, ha? A ti ovdje napišeš svoje ime, kako se zove? Napisala? Dobro, godine. Alina, da li ti znaš šta je ovo? Labud, bravo Alina, ovo je labud. Da vidimo? Bravo, labud pliva. Jel neko od vas zna da pliva? Ko bi ovo mogao pročitati? Bravo, Edo je vidio lastu. Aha, ko zna ovo šta to je?